Kei te huri kōtua te kōmihana āwhina hunga whara, hei tā Hāwea John Moananui, ki ngā tono a rāua ko tana roia e pāna ki te pūtea paremata I tangohia ai e te kōmihana I ngā tau ki muri. I tūtaki atu a Joe Glenn ki a Hāwea I te hohi pera mo te hunga whara I o tautahi I te wiki nei. E ono te kaumātahi tau te pakeke o Hāwea I nai nei. Engari e toru te kaumātahi tau ki muri, ka whara aia. Te tākaro futupōro. 26 years ago tomorrow, 19th of August, playing rugby, scrum collapse, damaged my neck and spine. Hei tāna anō, mai te rāwā, ko ngā mahi tinihanga te kaporehana ACC ki ana moni kāpene heihana, ke te tino mamai ina e nei. At the time, they agreed that I was entitled to ACC. 2005, they got back in touch with me and told me that I was no longer entitled to receive compensation payment. He told me that ACC would not pay him because he was apparently unemployed at the time of the accident. Ko te matapai a Peter ni Harlan, te roia kei te pikau I te kehi a Hāwea, kei te tino he ngā mahi a te kaporehena awhi I te hunga whara I a Hāwea. ACC could have deemed him to have been employed because he was a seasonal freezing worker. When I approached ACC on that point, ACC conceded fairly quickly that that was the case. Ko te taukotahi mano I warau warutikau mawha I whara e te tuara me te kaki o Hāwea John Moananui, te wai ai e tākoro futupōro ana. Mai I taua wā ki tēnei hei tāna, he whakahoha, he whakatūtehu ana ke te mahi, a te kaporeihana, tia ki te hunga whara, I tāna noho, me ngā āhuatanga katoa, e pāna ki ngā moni, kaurano ke utuhia e rātau ki aia. Ko takoto te tono, a Hāwea rāua katona roia, a Peter ni Harlan, ki te kaporeihana awhi I te hunga whara, me hui a kanohi rātau ki te whakatika I tēnei āhuatanga. Joe Glenn, Te Karere.